Hello, Luiti ho na damjingo hinam. Tunihin Hindi film 2015 kumaki release. Varun Dhawan kitipan at ho. Badlapur kiti hi anaseo hite. Hichi film ahi hohe phalo nu chani benga ko na sumgu pasal nin anatha a. Hichi nu azipa chun aphu ala thu inasay ding ahi. Badlapur kiti chu train station min khat zong anahitai. A film keeper chun pune gam sunga MG road cho hong ki mu in hichi achun pasal nin mai to makitom honin beng sunga chun alun hon tan ko zong ana kha hon tai chuzawa nupi khat amin nisa ki tinu to achapa robin ki tipa chun enche ho ahin ki cho honin agari hon na langa chun ahong hon tan a hi amani nu chan in lang ki leding atia gari atol go hona chun benga ko na sumgu pasal ni in agari cho hin tol pi hon tan hichi achun anungwa police gari hon jong a hin dal tawin a hi hichun nisa in sumgu te ni koma kai ni nu chan ni hla do honin tia sei lai ta achun gari tol pan iphem khana ta kha ji in gari ko chuan ki hong tan nisa achapa robin chu an ki le hla in a hin kho anabai tai chuzawa nisa in gari tolpa ko ma lunghang ta in kachapa akili hlan a hin kho beitai gari khamta din ne tin anapeng za jeng ta na hi nisa kitinu penchu gari tol layak kitipan ana avei je in amaithal che chun anakap ta na hi le nisa ko ma to harman kitipan layak kiti gari tolpa ko ma hiti hin ana saitai epina bol na ham hichinu hi maithal chun nakap khatai tia a hin se chun layak ngin a hin don bun in thip chanin ki umin lang thu tam sei hi in maithal ka choi hi somla chun koi lut in chuzole gari a ko na ka kum hla sa ding na hi ati in gari chu hat ta in a hin tol tan thingphung tampi na la chun harmon kitipa chu ana kum hla sa tai phachum khat zawa layak kitipa gari tol chu police hon ana khal tan tawin a hi le layak kitipan police hokoma kai hi driver me ka hi bove sumgu pa azam mang tai tin ana sei ta na hi achuti sei wangin police ho in layak kitipa chu gari sunga ana heng do tawve chupet ta police officer Govind Misra kitipan gari ko na hondo achun numai khat mai thala akap kho amu phanin agan na thei chalin ambulance ko uventin ana sei tai alangkhana nisa jipa raghu in a company over advertise kana bola mi ho ave sa chu hungki mu in hichipet ta chun azinu number akunin phone hungki bolin hiti hin hungki sei ta na hi nazinu akisuka in emergency a hi e hospital langa hungin tia a hin ko ovachun raghu jong lungnom mo te na hung ta na hi le hospital achun police khanin akoma hiti hin ana sei tai nazinu hi benga ko na sumgu pasal nin mai thala akap kha hi in tua ICU a hi tia hin sei zawachun raghu azinu komlanga chun hung ta na hi le azinu jong akoma hiti hin a hin sei ta na hi hoilaya na ham kamu thei poi tia hin se chun raghu nazinu koma hilai muna ko me a hin ti zawin azinu ni sa hin kho na beitai raghu zong alungyal anum mon postmortem abol na long ova achapa via hunga chun achapa zong athi amu phanin alungyal nu mon na chu akibe che jeng ta na hi alangkhana police station sunga chun officer Govind Misra kitipa ko ma chun layak in azawa sayin tunya sumgu pa chu amin zen a hi in ziruk kiti mo na hon au metin ana sei tai Officer Govind Misra in ipidinga hitia hi na bol hun hamtia ado okira chun layak in azawa say kinin zin kitipan na to anamon kapi ding na hi ati zia hitia chu kagagu hun na hi ati kitai alangkhana raghu in lungyal nommo ta chun achapa kichip na chu anavetan cham kha jawa police station langa officer Misra kitipa chu hongki mupi ta na hi hichun officer Misra in raghu koma milimji thiam ho ka kawa layak kitipan akilhan pipa lim chu kaji sa hi hichilim hi na he namtin anadong tai raghu na hindon bunin ka hepoi ati achun officer Misra hung nuyin layak kitipan kai ho hi azo zawa ibolova imilimji sa uzong hi film tho actor ho khana hi bowe ti na sei tai
Hichun Raghu in Officer Misra ko ma layak ka kimupi ding hi ati achun amon jong Raghu chu ahin puita we na hi le layak in Raghu amu achun longyal no mo ta danin a umin Raghu amu achun abo khumin hiti hin ana seita na hi nei ngai damin nazina cha athi chu ano mo le jinge atitan hichun Officer Misra ko ma Raghu to chamkhat ka ki holim ding hun a hi ati in aning langa chun athima hiti hin ana sei pi tai sum kagu bom pi pa le Officer Misra aki ho to hunna sumzo si aki hop zo hun pha na kai hilai muna ikoi hun to kilave tia a hin se chun Raghu lunghang be se jingin layak kitipa chu vo a tha ding ati lai ta chun police hon a hin kai do taw ve hichun Officer Misra in Raghu ko ma ipidinga police station sunga hitya hin na umham suspend kani ethei hi chume ati in Raghu chu police station a ko na chun ana soldo ta na hi chuzawa Raghu mistress Joshi kitinu ko machan achi in kaji ka cha athi chunga hin nangin nei ki thopin tin a sei tai mistress Joshi na hin don bunin police ho zo lo chu kin ipiti ka bola nang ka ki thopi a ka zo chom ding ham tin na sei ta na hi Ajing ni kho achun layak ki mopi dingin anu ahung tan anu chun achapa ko ma nu chate ni chu nang tha ham tia ado achun layak ngen kai tha hi poitin ana seitan anu jong lungno mota police station langa ahung do zawachun mistress Joshi kitenun layak anu chu ato nin hiti hin ana seitai tua na china ding hi railway station langa hi le kilhan hitin auto bahara jong ake ke en podo hiti ati achun layak anu in Joshi ko ma hiti hin a hin seita na hi nangin hilaya ipi na hong bol ham tia ado achun Joshi in azo asain saikula kanaute khat mona nei lawa police on amano a hitin akap min anabol thu tai chujawa mistress Joshi in layak anu ko ma nangin hilaya ipi na hong bol ham tia ado achun layak anu alunga thin je in kachapa hichi police station na amanova hichi chu akimu pia hung ka hi layak anun Joshi ko ma ahin sei bekin na achun kachapa hin numei khana daya hicha dai nu chun ata asa azo a sumhol a hi ji a kin ka dai lo a hi in hichi ji a hi athil bol ho Joshi ama nu ji chu hi tin a sei ki tai chu in Joshi in layak anu ko ma hichi nu chu amini pi ham tia ado achun jimli a hi tin a hin sei pi tai chamkhat zawa mistress Joshi in pasal pa Raghu akimupi in jimli kitinu alim chu anapita na hi hichun Joshi Raghu ko ma ama nu hi aminta jimli a hi in ata sa akizo namuna sapnam tia akau ziu a hi jimli kitinu nakimupi no ma hi le sagon beauty parlor kitia pasal khat to khun naki holim ding achuti pha le nakimu to the hon ding a hi tin ana sei pi tai hiti chun Raghu in beauty parlor umpa to akimuto hona ko na chun jimli to hongkimuto thei hondai ama ni akimuto na hona chun Raghu in jimli ko ma nang hi na khot ka kana ka dei dei ka bol thei ding ham tia ado achun jimli in ka khot na kana na dei dei na bol dinga hi le sum extra kala ding a hi a hinti achun Raghu in extra na pinangi ati in a khon ho chu a hin kan pi tan hichi room sunga ba che khat cha la in jimli chu thudo na ananei tai jimli nangin to na ki ngai pi layak aloi pa min ni sei pi na ti achun jimlin a hin don butin nang kui na hi a ipiti kamin ta na het ham tin anadong ki ta na hi Raghu na hin don butin nikhat ni masanga benga ko na sumgu pasal nin nu chani ana tha chu kai ji le cha a hi tin ana sei pi tai hichun jimlin Raghu ko ma layak kitepa khun kai ideya hi in nikhat ka koma sumtampi ka hin pu a ka hung dinga hi ati in ka het man lo ka a police hon amane ti thu ka za a hi e tin ana sei ta na hi chuzawa Raghu in jimli ko ma kachapa athi zawin insurance lak som thumle la nga ka mu e layak kiti aloi pa min chu ni sei pi pau pawa hi le hi chi sumzo si chu ka pi ding na hi ati in hilaimon chu anadal hatai ajing ni khwa jimli layak ki mu pi a aga chin achun ipidinga hi chi thel phalo ho na bol ham tin adong ta na hi le layak in nu chate ni chu kai tha hi poitin ana sei ki ta na hi jimli na sei be na a
zanla chun ragu ka ko ma hongin naloi pamin chu adonge hichi chu ka saya hi le sumi pi ding a hi in ka sei lawa hi le police ho ko ma isei do ding a hi hitia a hin sei layak in aza chun a hi le ipi i bolding hitam tin jimli chu anadong tai hichi zawa jimli in ragu akimu pi kin na chun layak in nang zila cha te ni chu kai tha a hi poi ati e hitia na uma ka pha na su mang sang hin sumchu ni pin lang hilai mun hi dal hatan tin ana sei ta na hi chu in ragun jimli koma na koma ka hung hi layak koma na sei do hitam tin adong ta na hi le jimli in layak koma ka sei do poi ati in azo zo chu ana sei tai achuti sei pha nin ragu alung hangin jimli chu ayang bolin ana susitan hitia ka yang bol na ho hi layak koma abonin sei do in ati in ragun hilai mun chu anadal hatan a hi ajing ni khwa ko na chun layak kitipan mi atha ji a kumsom ni zela ding a hi tin ana sei hlatau ve police hon jong layak chu a hin pui tau vin alang khat langa reporter hon pasal pa ragu koma layak hi kumsom ni zela ding in a sei hlatau ve ipidinga ki khaili lo ham tin thudo ana nei tau vin a hi hichipe ta chun layak anu in achapa police hon aman ova gari a apo anu in avet chu ragu in jong anamutai chinizana ragu lungnum mo ta atrin sunga hong to lai ta chun amasanga nomai khanin lekha sim chu amotan hichi lekha tabang cha chu azinun ahin laya anasim kha eti chu ahin gyal do tan a hi hichipe ta chun trin chung langa to chapang khanin ragu chu ahin kautan chukit jong le ato bompi pasal khat chun nikhat nini masanga benga ko na sumgu pasal ni in nu chan ni atha pi te ni azipa chu nahi hilau ham tia ahin do achun ragu alung no mon hilai muna ko na chun hung pot do tai cham khat zawa train ki khama chun ragu anakum tan train station min chu Badlapur anahitai hichi train station mina ko na film min hi anala do hidan a hi ragu lungnu mo zia thi jing dinga ti ta aje chun gari ki ta li sa dinga ti in gari mai lang chu anai ta na hi le gari chun ana pelin gari a ko na pasal ni hung kum hlohon tan ragu ko ma nangol hitam tin vo kitin ana vo hon tai chuzo chun hilai mun chu anada hlohon ta na hi thachom khat zawa auto to khanin ragu akisu kha amu achun agaria ahin potai chuzawa ragu hotel khatna dinga ahung na chun hotela an pan ragu koma ni za na ding hamtia ahin do achun ragu in kumsom ni ka ding a hi tia ahin sei ama pa na za achun alung adongin kidang anasa hle ajing ta na hi alang khana layak na zela chun na tampi jong anatong uvin alung gyal jong ananum jipui chipeta azil abanga thi ki kai lai ki tha chun wacha khana na o tan hichila do ding ati je ovachun police khanin waki toki a lai minute som langa that ding a chun thu anapitai layak in lai ki tha pe na chun chance ave in pun ho chu anazop tan hilai muna ko na chun anazam do tan a hi ahung zam do na chun police ni gari neu khana ahung ki pohonin layak wang chu ana he do hon poi chom khat zawagin mo na khat na nei hun pha chun layak chu hin dal hunin ana lemat ki tawve sin ahung ki khial kumsom le kum nga zo ahung ki mun layak zong ana te hle jeng tai hi chun zela akyang bong Michael kitipan layak chu ato nen hiti hin ana sei ta na hi nangpa zela ko na avel vela na jam do jeng hi zamjing le chun na chi na nom bus station chu na hlun te te ding a hitai hitia a hin sei layang ina za chun alung a hang walin amasanga mi ne khamul hit pablet cho la in Michael ki thopi pa chu thading in anadal ta na hi layang in thading a ti pa a hin dal na chun jail sunga buhon na a hin phon tai hichi achun layak ama chamin to la chun anal hutan thadinga hindal pa chun police hole Michael ko machun kin ima ka lopoi layak hi ama chama hlu a hi tin ana sei tai halang khana soba kitinu ragu koma ahung na achun ragu ina koma na thil zo ho kha cha ki cho ponge tin ana sei ta na hi soba na hindon butnin kin ima cha ka zo poi NGO an na tong ka hibo ve ati in ragu ko machun hiti hin ana sai kit tai
layak kitipan stomach cancer na anayin ahin na ding kumkhat bo anay tay hisi atsu anu ko makichola thinom ahi zila ko na ama pa chu thado ding itya hi le nang ko ma phal na angai ati ji ova ka hung ahi hitya ahin sei raghu in aza chun sobha ko ma chana nei loham tia ado achun soba in chanu khat ka ne tin anasei tai hichun raghu in soba ko ma iham tin na chanu chu layak holo in that han lang athi zawa hospital sunga postmortem abol naw wa a oba at ke gamula chun layak holo na ngaidam zo momong ding hinam atita na hile soba in imacha ahin don but tapui ragun soba ko ma hilai muna ko nin po do ko min atia ko na hon pi achun soba hung ding do in te bala chun kar khana dal hatan ragu ko ma hiti hin anasei tai kar ka dal ha khun ka number a ume ni ki hopi no ma hi le phone ni hin bolin chukit jong le room sunga na jina chalim akita apon zela layak kitepa jong kum kha zo le thiding a hitai ama thi zo teng hi chiro ma hi nang na changa zela tabanga na ding a hitai ati in hiti chun cham kha zawa hilai mon chu anadal hatan a hi chuzawa raghu in ana na rumo chabi chu alado in achapa anakichip na ji chu agavetai azing ni khwa raghu layak kitipa zel a namuna ahung na achun officer misra kitipan akoma raghu kaini het na layam officer misra ka hi e achi sa kumsunga chun promotion thumvei kana chi tai iham tia layak kitipa zela ko na ki tha do kha hi le athil bol ho iphiam het na ding chule ki zama to na ding in phone number ni pin tin ana sei ta na hi raghu in lunghang te in officer misra ko ma dan chu layak hi namat kit go dan hi chona ati in chamkhat zawa thai ho a hin choin layak kom langa chun ahung tai layak in raghu amu chun nazina cha thi chu kalung ano mo le zenge ka thi wa ding a hitan kanu ko ma ka thi no me tin an sei ta na hi raghu na hin don butnin hilai muna ko na po do no ma hi le na loi pa min chu ni sei pi in tia a sei a chun layak in ka loi pa min jong ki hello chu ipiti ka sei ding ham atita na hi le raghun lunghang ta in achutia hi le hilai mun hin thidan ko min tin lunghang ta chun anada thatai chinizana raghu in ajinu nisa agyal do a hin kho aman lai ta achun layak anu chu akoma ahungin raghu ko ma hiti hin anasei ta na hi kachapa hin kho ni hu do pi in tia hung se chun raghun lunghang ta in layak anu chu anasol do ta na hi le pamlanga ko na chun layak anu apengin raghu ko ma chun hiti hin anasei tai layak loi pa namun chu ka he in aminjong ka he tia a hin se chun raghun ko na hin hong do in nachapa layak aloi pa na le amin chu ne hen ham tin adong ta na hi le layak anu na hin don butnin henge zan la a kachapa to ka kya ho na achun aloi pa to ka ki mu tu na thei dingin amin ho le na ho zo si jong isei pi tai singkho hung va in raghu jong pune zon ding achun Badlapur train station a train achun ana to do ta na hi alang khana layak na zel achun raghu na hin thot letter soban ana sim ta na hi layak kitipan kazinu le kachapa that jong le ama hin na anei ta ji in ni thla do pi uvin ne tin letter achun ana ki suntai letter a thu chang ki ji layak in aza achun ani ki pa le jing tan chuzawa chun akyang bong Michael kitepa ko machun ahungin zila ko na kapo do ding a hitai kapo do ting le bank ko nga nom ta akaga ding a hitin a sei ta na hi alang khana pune gama harman na restaurant sung leave a raghu to anadin bom na hona chun harman atiza le ajing tai chinizana harman azinun gari atola ahung na achun agari a puncture phanin ajipa harman chu phone a boltan nihung dan ne tin an sei ta na hi hichipe ta chun ragun gari khana hin tolin hichinu chu harman jinu a hi a hello je achun na gari a buya hi le na in chanu na hung tha inge hilai mun a hin mi phalo atami ati wang achun harman jinun pasal pa ragu thu sei chu ananum poi raghu na hin sei ki nin nita san lawa hi le gari hi nangin ki tol ko min a hin tita na hi le harmon ajinun jong a hin ta sanin ragun jong hi chinu chu agari achun ahung tha tai
Hichipe ta chun Herman azinun ragu persu ahin la do ta na hi le azinu la cha palim amu pha chun nang ni jong love marriage samtin adong ta na hi le ragu in jong henge love marriage sa hi tin ana sei ta na hi cham kha jawin Herman jinu en chu ahung hlung hon tan hi chun Herman jinun ragu ko ma nikhat na jina cha hin ke puin lang kai ho restaurant ahung ovin tin ana sei tai chuzawa hi chinu in sunga alu na chun azipa chu Herman kitipa a hi ti a hin he do pha nin ragu in phula ding chu a hin ti pan ta na hi hiti chun tunya Badlapur 2015 kuma ki release film nom ta in seo part 1 chu hi chan hin a ki chai tai isei chungwa sei hil seiwal sei lingla lo ma hi le anaki athiam to ani ki ngaidam to cheu hitin hiti wa tabang thu simi ngai num owa hi le subscribe bol lo la hon subscribe mana bol lo hitin like share jong ana bol lo hiti abana ipiti umamti he nom owa hi le part 2 ananga cheu hitin hichi thu sim hi jingka ananga hi le jingka pha suna na ngaya hi le sun pha jana na ngaya hi le mangpha